Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Ikigisho cy'umunsi ndabazaniye ni ikigisho kivuga ngo duharanire kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Duharanire kwitwa abana b'Imana. Bene data muri ko muranyumviriza, abantu b'Imana n'abana b'Imana biratandukanye. Abantu b'Imana bose n'abantu b'Imana kuko yarabari, ariko mwabo bantu harimo abana b'Imana. Bariya rero bitwa karabana b'Imana ni babandi bemeye Kristo Yesu. Haleluya. Ni babandi bemeye Kristo Yesu. Abana b'Imana n'abantu bemeye kuyoborwa na Kristo Yesu. Nashimwe cyane. Uyu munsi twasoma mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice 14, twasoma umurongo umwe. Haleluya. Dusenge Imana. Mwene data wumviza ubutumwa bwiza, Yesu Kristo naguha umugisha kandi aze aguhereza iherezo ryiza. Dusenge. Data nyakubahwa, ndi imbere yawe, ndaje kugira ngo nkore umurimo wawe. Ndakwinginze Yesu Kristo, utunganye imitima y'abantu bawe, utunganye imitima y'abana bawe, kugira ngo Mwami Yesu Kristo Data wa twese ijambo ryawe ribe muri bo. Haleluya. Ijambo ryawe rimere mu mitima yabo. Data ndakwinginze Yesu, ubagire neza aho bari hose. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Data wa twese mu ijuru, ndakwinginze umwuka wawe wera mazaze. Haleluya. Aburire ubwoko bwawe. Urakoze Yesu. Sabye nizeye ko byumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Mwebwe muri abana b'Uhoraho Imana yanyu, ntimukikebagure ku mibiri yanyu, cyangwa ngo mwiharanguze ibimwerere mu bitwariro kubw'upfuye. Yesu nashimwe cyane. Ngo mwebwe muri abana b'Imana. Abana b'Imana. Rino jambo ntabwo riri kwirabwira abanyamahanga, riri kwirabwira abatoranijwe. Haleluya. Riri kwirabwira wewe mwene data wemeye guheba ibyaha byawe, wemeye gukurikira Yesu, waramwakiriye muri wewe, ariko arimo arakubwira none no ku mubiri ngo ntimwikebagure. Ntimwikebagure. Ukwikebagura kuri kwinshi. Uko kwitobagura abandi bakyandikaho amatatu. Ni ibintu byinshi abantu barimo barakora ku mibiri yabo kandi bitwa ko bakiriye Kristo. Umukristo akwiye kumenya icyo Imana imukeneraho. Akwiye kwemera akayoborwa n'Umwuka Wera. Buriya niyo mpamvu Umwuka Wera twamuhawe, ni ukugira ngo atuyobore. Yamara tukemera tukayoborwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera nukuri ayobora neza, ariko benshi baramusuzugura. Benshi ntabwo bashaka gukora ibyo Umwuka Wera abategeka. Yamara benshi barimo barayoborwa na kameremere k'umubiri. Barimo barakora iby'imibiri yabo ikeneye, ariko ibyo Umwuka Wera akeneye ntabwo bashaka kubikora. Nta muntu w'umukristo akwiye kwitema
avunagura. Kandi nta muntu w'umukristo akwiye kwimwesha mu gihe nko mu miryango hari umuntu yapfuye, ntabwo bakwiye kwimwesha, ariko hari abantu babikora. Yesu nashimwe cyane. Umuntu yitwa ko yakiriye Yesu Kristo yarakwiye kumenya ibyo umwami Yesu akeneye. Kwihana ubusambanyi ni byiza, kwihana ibyaha byo byose ukora ni byiza. Iyo ufite umwuka wera arakuyobora n'ukuntu ukwiye kumera no ku mubiri. Yesu nashimwe cyane. Bene data, mu ijuru hazaja yabera, abera nibo bazaja mu ijuru. Abantu batarabera rwose nta juru bafite. Imana yo mu ijuru ishaka ko tubabera kuko nayo ni irera, nayo irera. Haleluya. Niyo mpamvu umwami Yesu ashaka ko twebwe dukwiye gukizwa by'ukuri, amaboko tugacokeza muri Kristo Yesu, amaguru tugacokeza muri Kristo Yesu, umunwa n'amenyo n'amazuru n'amaso n'amatwi n'umutwe bikaja muri Kristo Yesu. Mu magambo make umubiri wose ukaburi muri Kristo Yesu. Umunwa ugakizwa, amaso agakizwa, amazuru agakizwa, kuko hari abantu amazuru yabo atarakizwa. Iyo banyuze ku muntu amunyuza agace ngo ati umuntu ntago yoga, uyu muntu reka ndakubwire, ibyo byonyine amazuru yawe abakoze icyaha. Kiraza kuvuga ngo umuntu ngo ntago ngo yoga. Ntago twebwe dukwiye kuvuga ngo ngaranuka. Amazuru akwiye gukizwa, amaso agakizwa by'ukuri, n'amatwi agakizwa. Umuntu w'umukristo ntabwo akwiye kwicara aho bari koravuga mugenzi we. Umuntu w'umukristo ntabwo yarakwiye kwicara n'abantu babi, kandi umuntu w'umukristo ntabwo yarakwiye kugira abagenzi babi. Niba warabikora kera utaramenya Yesu Kristo, niba wari ufite abagenzi babi kera utaramenya Yesu Kristo, umaze kumenya Yesu Kristo byose bica bihinduka. Ubu ukwiye kumenya ko abagenzi babi ukwiye kwitandukanya nabo. Abagenzi babi ukwiye gutandukana nabo, kubera ko ukwiye kumenya ko uri umukristo by'ukuri. Haleluya. Bene data muri ko muranyumviriza, nimuhe Yesu Kristo imitima yanyu no ku mubiri ahaganze, kubera ko Imana yatangiye kurema ikibiri hanyuma icishiramo umwuka, yamara uyu mubiri irawukontorora. Kandi uyu mubiri ni inzu y'umwuka wera by'ukuri. Haleluya. Rino jambo tubwiye ngo mwebwe muri abana b'Uhoraho Imana yanyu, ntimukikebagure ku mibiri yanyu. Ngo ntimukikebagure ku mibiri yanyu bishatse kuvuga ko nta kintu na kimwe mukwiye gukora ku mibiri yanyu, kubera ko muri abana b'Imana, murimo murajisiyoni. Abantu bari ku bajisiyoni rero bakwiye kuba by'ukuri abana b'Imana, bakwiye gusa n'abari ku barajisiyoni. Haleluya. Hakwiye kuba itandukaniro ry'umukristo n'utari umukristo. Ariko kino gihe umukristo n'utaramenya Imana bose barasa, ntushobora gutandukanya. Ijambo rivuga ngo turi ikete gisomeka, ikete gisomeka. Mwene data, urazi ko twebwe abana bawe ntabwo dushobora kureba mu mutima wawe, tureba inyuma. Turi ikete gisomeka, gisomwa n'abantu, gisomwa n'abantu.
bene data icyo mwari mukwiye kumenya, umukristo ahari hose nimba by'ukuri azi ko ari umukristo ari mwarashaka kuja mu ijuru, cyangwa se nimba azi by'ukuri ko yakiriye Yesu Kristo umwe n'umukiza, yarakwiye kugira ibyo aretse akareka biriya abona byamurimbura, biriya abona byatuma ataja mu ijuru, akabireka hanyuma akemera kuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya! Akemera kuyoborwa n'umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umwanya wo kwihana, uyu ni umwanya wo gusaba Imana imbabazi. Mwene data waba ukigenda mu busambanyi, ibyaha ni bibi kandi byabituka kwa Shetani. Haleluya! Ukora ibibi wese ise wiwe ni Shetani, kubera ko Shetani niwe aba mutuma gukora ibyo bintu bibi, kandi Shetani kuva na kera yari mubi, yakora ibibi. Mwene data, ntiwo kwiyambura Shetani maze ugasanga Kristo Yesu akakubohora. Erega uraboshwe, urarimba ari kuraboshwe, uvuga ubutumwa ari kuraboshwe, uradiyakona ari kuraboshwe. Hari ibyaha byakwizingiyeho, hari ibyaha utararekura, hari ibyaha utarihana, uri kurabikora. Bya byaha byo mu misho, bya bindi ukorera mu buriri, bya bindi ukora abantu batakubona, za nzoga unywa wihishije uvanga n'isoda, za zindi ugenda kugura abantu batakubona. Umviriza, wari ukwiye guhebana nabyo, wari ukwiye guhebana nabyo ukihana, ukwiyambika ubusa, ukwihindagura, byose mukabireka, by'ukuri mukaba abakristo nyakuri mushaka kuja mu ijuru. Imana ikababarira, kubera ko Imana ntizatwara umuntu yanduye. Umuntu yanduye izamutwara he? Umuntu yanduye izamutwara he? Ukwiye gutunganya ibidatunganije, ukwiye kwihana by'ukuri ukaba umukristo w'ukuri ataburyarya. Benshi ni indyarya, benshi bavuga ko ari abakristo ariko ni indyarya, ntabwo ari iby'ukuri. Yesu Kristo arabareba akababara, kubera ko muri ko murabesha ngo muri abakristo, no ntabwo muri abakristo, muri indyarya, muriyoberanya. Usanga abantu bagize ibitambara ariko ndani mu mutwe harimo ibituta, ndani mu mutwe harimo ibisuko, ndani mu mutwe harimo amarangi, ndani mu mutwe, mbese mu mutwe harimo ibintu mbese udashobora. Yewe ndababwiza ukuri, ubwo buryarya ni mu bute by'ukuri, ni mu bute, kubera ko indyarya ntabyo bifite. Muvuga ko muri abakristo ariko gusinda, mukanywa inzoga mwishije, mukanywa za energy, za Bavarian, za Kambucha, n'amawayini. Ndababwiza ukuri, ibyo byose muri ko muranywa n'ibintu by'inzoga, azanjenjembre, abari ko baranywa jenjembre. Abakristo muri ko muranywa jenjembre, kandi bamwe murazi ko atari byiza, ariko mukaguma mubisuka mu nda. Hari ibintu umukristo adakwiye gukora. Haleluya! Dukwiye gusenga Imana. Senga Imana iguhishurire nibikukwiye kurya, nibikukwiye kunywa, ni gute ukwiye kwambara. Senga Imana iguhishurire, kubera ko ibyo abakozi Imana bakubwira we ntubyemera, kandi yamara uzarimbuka kubera kutumva, kudahanurwa. Imana iraguhanura inyuze mu bakozi bayo. Imana iraguhanura inyuze mu bakozi bayo, ariko ntabwo uri kurabyumva. Tugiye gusenga. Ndagushimira we mwene data urangije kureba iyo audio cyangwa se video. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, ariko nimba uzi ko hari ibintu gikora bitanezereza Imana, tugiye gusenga Imana.
Data nyakubahwa, ndi imbere yawe ndasenga uyu mwene data ashaka kwihana. Ndakwinginze Yesu Kristo umugeneza umubabare ibyaha bye. Mana, umutima wiwe uweze wogesha amaraso avira ku musaraba. Mwami Yesu, umukure muri cya gitabo cyo kurimbuka maze umushe mu gitabo cy'ubugingo. Uri Uwiteka Mana. Ndakwinginze Yesu Kristo umuhe umwuka wawe kugira ngo amuyobore mu rugendo. Urakoze Mwami. Umugisha umuntu wari we wese agiye kumviriza buno butumwa n'ababumvirije. Urakoze Yesu. Nsabye nizeye kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu nibahe umugisha kandi nibarinde kandi bakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.